Government kurabira Ministry y'Ubuhinji amatungo n'obujubo bwa hatari yo mu ntekateka zo kwataraho abarisa n'abahinja bari kuhinga no kuri sombwinji na za Rone Zitine Magoba. Kakati n'obo genda kusimba bibyo nga bigenda kuri sante ezo kikirizibwa tugenda kuwa sente naye ng'osasuza kuva mu nte lono genda gisasula kangambe kuva mu mata nga togenda kutunda mudogo naye nga tugenda kuwa sente olimomo. Twenda kushawa abahinji bitu nkwatu batungire watwataho kandi tebamana mingi munonga so ntubahabura oburijo bwona kukora om groups zabo oburijo bwona kukozesa board na nabakozi bitu bambadifa kugira ngo twatungire mu gishogu tukozese kandi gutaruka kwatwijaga ubwata bakugombye sente kurgom banka zitari zimwe na zimwe hamwe n'abakuru kurgom Ministry y'Ubuhinji n'Oburisa bariyo mu kushomesa abahinji mu byanga hankoreji ESW Large Scale Commercial Farmers Financing Scheme. Ekindi ni nyarushima government ya Uganda okureba ngo netekatekera abakuba kwa ingurize munonga yareba ngo binge mirukora mu bihangaye ne bukurwa mu itaka. Project ya government ya leta ibacu mu Madifa izaganyira abahinge n'abarisa abo kumanya cyo gukora ako bakweza sense za government eziba kucashura interest kandi bateza gap yo kuhinga ibintu byo kugira ngo twabisharura umudura seasons abe bakora serious bari abarisa bakushanga bindi chances yo guma farming yabo yagumerya harivuye nyine batakora rosi yona. Abahinji n'abarisa baba kumanywa nka nucleus farmers hamwe n'ibigombe biri kugita abahinji ombyanga ndiyo berakoze subwe nk'ico kureberaho on projectage. Mu mwete bekanse muja kureba ibintu nibijaho kandi ekeyine byo kuriya niyeke joro buganzi umbana omusenya n'umukazi sente zino zigenda kumalawo ekizibu ekyo lwaki abalimi babadde batyo okulima kasooli olwa margins cost of borrowing ebadde high kati ng'abantu batyo okulima ebirime bino ebibali ewaka lwaki margins ntono olw'ensonga nti akatale margins ntono kakati okubanga margins ntono abantu badde tebaagala kulima naye kati ke balese sente zino nti gavumenti egenda basasulira interest ekimininga margins ziba zeeyongera. Project ESW Large Scale Commercial Farmers Financing Scheme neshajwa government kurabira mu Ministry y'Ubuhinji n'Oburisa kandi abahinji n'abarisa nibija ku bantu bahabwa za Rone Zitine Magoba okwerokanyisa amasharuro mu ihanga ahabwa TV West nde Akiza.